یه پجهیزه که لشکری دناوا شورش ده دناوا شر ده بیواجو که پر دیروکی و پر گرینگ ده هات آوا کرن. یعنی یه پجه خواهی خستن کروه که بشه که قصده درکت آورده و سازی لشکری یاجن به منطقه پیش کرد. یه پجه درولا خدا، د سکن خدا، د پیشنگتی خدا به پراتیک خودی لسوزا خود درکت، سوزا پاراستنا شورشش، سوزا پاراستنا تواهی جنان. دبن هلبته باندوره کی پرج بسر جواکی تبایی کی نتنه جبو ما وک کرد گرام بجن یعنی جبو قصد ام بجن. جنا کرد تنی دچ ایتاری جنا کرد نما تنی چارچفا جنا کرد نما هشت کو ام بجن گلک نتوی دین تبلیبون خل سروی اساسی جیا پجیرا چه بکن. ام در نکاتن گوت مطبخ گره که ام د بازی مطبخ نو ملت ام د بازی نو ملت یعنی پرچار مجان خدایی راستی جی اموی پرچه هری پیروز دیاری ویگلی دکن و تایبه دیاری سروقاتو شهید آج دکن و یه پجه دکن هزین کود خوازه جاردن اراده آجنه تونه بکه امه ببن برسف بر قادن ترکمن اورارخ بر یپجه اورارخ بر سواشچه یپجه اورارخ ان فضلا gücü Kürt kadından aldık. یه پجهیزه که لشکری دناوا شورش ده دناوا شر ده بیواجو که پر دیروکی و پر گرینگ ده هات آوا کرن پشتی وقت سال دمی که یرو عمله میزین تبلیکو بعد من در باس بویج تواهی دناوا شر و تکوشنی ده کو در باس کر لی بعد 10 سالی خواه ایدی تمام کری دوان 10 سالان ده تبلی وان بیواجوین در باس بوی براسی پرگاوین خورتیه کو دا آوا کرن تایبت جبوی جنان کو دسپی که هیما کو خالصر برای خستن کربو پاراستنا جن بوی دست بکرن وکی ناو وکی رای خستن جه جبوی جنا کرد دست بکه یا خلکن هری میره اشتباهی جنا را دبین سیها خود ویا کم کرن د پیواژن کو گلک دوران چوا کو جن دهات قتل کرن دهات تنکر مافی جن دهات بن پیکرن لیل ورده هرکس چوا کو یه پجوکی ناسنامه خودیت اول در دور وینا کمبون بشتربونه کو نوا رفینی پج دهات چکرن کمبینا کو هات چکرن براسی وکی هزه کی خب پاراستن چوا در کت ارتده لور یک بوینا کو دا آوا کرن هزا کو داوا کرن تجربه کو در خست ارتده دناوا شر د برخودانی او قهرمانتیا کو هاته بدس خستن همان دمه سرکفتنی کو بدس خستن د پراتیک د وینا دا اثبات کرن کو بخو پاراستن ره به تکوشین ره انجختو کار هبونا خو به پاریزات هبونا خود کار خورت بکات کار خبری خستن بک جبر ویجه پیل مویا دیت یعنی دنا و پیواجون در باس بید دمکی و نپر دمکی دریج دیجم دکارم ببیجن جبوی تباهی گلن هره میجی بو هیویک بو ناسنامه کی ایدی یعنی ناسنامه نتوکی ناسنامه گلکی ناسنامه هره مکی یا جنسک حتی مرفت کار بیج براسی در باس کرد. کی دست پیک یه پگی بو انا بیشتر گل کسی دین تبلیم بون قصده هات آوا کرن یعنی کویش بس بیجن هیزن ما اف شکل خوی و شکل خوی کنها بگره وانا برای خوی ام بیجن لگوری پیوان پاراستن روا لگوری پیوان نبنه تبی کسا حرکت دکه لگوری پیوان جواکی کو بی خباته دمشینه سال لگوری پیوان دموکراتیک کو ام بیجن دیزک بنی خوش هر همو بویر ربص دخویا کرن اول تبربونا جنين كرد دست بيكد ناف رفع شورش دا و برا
پشکتنی و گاوا کاربو خواب بکرنا سازی خواب بکرنا گاوا گشتن سازی بونه و به شکل یه پجیدا و آوا کرن آوا گلک لپیشه گلک پشکتنان ری بکر نه آوا کرنا یه پجی بخواجی نه وسا به بریاره که هات کرن آوا پشکتنی که خوازایی بو تبلبونی هجماری که مزن کچین کرد دناب ایودا بود دناب رفین یه پجی دا بود دست بی که يعني بالصدان حتى امكاني بيجي هجماري كي مزن صدان بيترين هجماري كي مزن جيني كل تبلي نوب يبجيبون او كي وان شيبو يعني هجماري كون مزن شيبو بيرو بيستيو ديتين كو يعني جن بشوازي كي خسر خود تنظيم كي رخصتم بكش بوكو تبلوني خود نوب خبات مي لشكري ده خورتر به ده پشتاتر به وكيم بيجن بيستي كي ديروكي بيستي كي پشکتني اي خوزاي يعني دهات خواستم که جن خبری خواستم که سروی اساسی يعني يبهجي خوري خواستم که وکی بشه که قصده درکت آورده و سازیا لشکری یا جن به منطقه پیش کرد. وکی یکینه سالن تجی در باس بون يبهجي سوزا پاراستنی بو افسوز دناف سالن کو در باس بویجه 2011 حتی روژه می ایرو چاندکی آواکر سوزا ویدا سوزا کو به 100 سالان لسرجن عادت و تقالید کو هاتبون آواکرن بکاربه وان عادت و تقالید خو به چاندا پاراستنه بده آواکرن البت د سالن در باس بوی و حتی روژه ما ایروجی یه پجه در رولا خدا د سکن خدا د پیشنگتی خدا به پراتیک خودی لسوزا خود درکت سوزا پاراستنا شورشش سوزا پاراستنا تواهی جنان یعنی وکو دنگه کی کو به 100 سالا مروواهی ندبیهیست جواکی ندبیهیست جناد ندبیهیست او دنگ کو بو هیزا پاراستنا حمی جنان حمی نتو دناف خدا گرد او براستی خودی لسوزا خادر کد دسپیکی از کنفرانسا یکمین یا یکینیم پاراستنا جنیه پیجل سروک آبو و لحمو جنین رجاوا و جیهانی و لوالی حاضر پیروز دکم انسانی خوستکاین آزادی ہے تجاری بنا کر آزادی ریا پر جدائی یعنی ریا آزادی خوشه وتجاريش حتى جنجي آزاد نبي جواكشي آزاد نبي وقلشي آزاد نبي وسركفتنش همو أولا رد خازم وهنئ من قام بالإحضار كونفرنس أول لوحدات حماية المرأة لسات عمو نيخي خوي نتوي خطا آزادية جن لهمبري شهيد كردستاني قلي كردستاني وهمو هبال خوي في قوشيني ام مناکا لور هاته جاکن همو کومبینا همو پیکاتیان و چارەسەریە کو درخص اورته لور جبوی همو پرسکریکان راسته هنا گلک پرسکریکن کو هنن اما مدل هری راست یا کو هری زتر همو کس بکاربه تمثیل خودت دبینه هبونا خودت دبینه و بشتربونه کی daha خورتر daha آزاد بکار بده نشاندان ایرو قریزا کو هیجی تبلو وقص هولدان کن هاتنه کرن له زیادتر دناف باند هر سیستم یعنی هزن دستلاتار کد خوازن جبوی چارەسەری میناکه یعنی وکی میناکه چارەسەری خود در دخینه پیشته لی وکی جن هر زتری کو ام وی دزانه چارەسەری نج دستلاتاریان هیوی کرن چارەسەری ام بخواه دکارن آوا بکن و چه بکن میناکه و ایرول بدری هاتی جیان کرن لی ام بی هین daha فرهتر هین daha خورتر کرن جبر ویجی همو جنین سوریه جب تایبت کو ایرو وکی قریزک یا به هرمه ده وک پرسکریکا سوریه کو هینا وکی پرسکریکا که دروژه ویده ماید اورته ده ام وکی جن دکارن پیشنگتیا وینا بکن یعنی چاو خواه خبری خستن کرن دواری خو پاراستن ده چاو هات آوا کرن در دوری وینا ده کومبین و سیستم کی نویه کو خواهونا دو خبری خستن کریه جبوی سوریه ده جن مینا کن و هین daha خورتر هین daha بباندورتر ام دکارن وینا بدن چکرن هن خباتن کدوی ملی دشتن مشانه جبوی چارەسەریه هن گاوین کوتینا آویتن دورده لی تبلیبونا جن ده ناوی ده پرگرینگه ام بکاربن بگشتی جی
و سیستم مجبور بکه که یان خو بگهرین یان و چاره سری بده آواکرین یا جوی تک بچه هر زیاتر جبر کو جوی ظلم و زورداری و تعداریا و هر زیاتر جاند که دیسا جنن اجبو بنا دناف چاره سریا و دجی رول لیسکاندن لی گر کو دگشتی دنه بجی وکی جن ام دکارن هف گرتنه کی خوی هنده خورتر چه بکن چون که ایرو لادل بیروشا کو تیجان کرن ام دبینن حتی الحاله بیروشین کنها پشتیوان عرضه جان و قريزين كوتيجيان كرندا لإدلب للسويدة للدرعا لجلك دبرين سوريا بتواهيدا جي أم ببيجن روشكي دشبهها هفدو برجودات رنينا جبار ويجي وكي جن تايبت جي دوي ملي دهين بتر أركو بر برسيارتي كل سر ملي مايا ام اركو بر بسرتي خدها خطر بكار بجه بينن ام في بزانم كو چاره سري انجخ بتبلغون و هبونا مره انجخ ممكنه غيركم عندنا ويدتنا بن جاره كدن ويجن ديسا تنبأ افقص دسكفتي كو هاتنا بدس خستنجي دباكو تنبأ جبروي د سوريا ده ام دكارن مينا كان منا هين دها خطر بكن اوقص برخدانيا جنيو تكوشنا جنيجي هي البته يعني نجو جي صفر ده ام فيها تشي دكن ليه ام هين بتر هاف قرتنك هين بتر الكيلكا هفدو ام بكارم بيت شار سريه بدنا افكرن هيزا خو بكنيك جبوي بي غيركم ما وساكر ودمي ام بكارن جبوي تواي هري مج موديلك يا شار سريه هري خرطو يا هري راس بكارم درخين اورتيدا يا بجد في مليدا دبن سيوانا خدا اف موديلك وداي افكرن ام بيت بجن موديلا هري خرطو يا هري راسر و 10 سال دجبنا دا اثبات كرن هر كسي كو بشتار بو و هر كسي كو دبينا و في راسي جنازه شوبينا بيا دكار بر راحت فيها ببينه في امينا كاونا ايديل تواهي سوريا جي بكاربن بلا بكن وبكاربن بكنا موديلا يا تشار سريه البته يعني ابدا جيت يعني قبا كوجن خصازي كرن نابرفين دسبيكي يبقى بشرا يعني اصلا قصد ده هات تنظيم كرن ابا بخارا قالك بيشكتني بعدين شكر مدید کش بونا پیکاتنی دی ترجی بونا نمونه دست پیکش بو سوریانه بونا نمونه سوریان جی جنرمان تبلی شربون اونا جی رخصتنی خود شکرن جبو پیکاتین عرب بونا نمونه که مزن تبلی بینه که چین عرب جی نابرفه یا پجده و نابرفه مهیز ملشکری دا هاتنه شکرن گلک کسی کش دربات هاتن ابدا نورمال ده قوي كسر انترناسيونال تن تبلي خباتك جد خورتن تبليت مش دربه لجبركو هبونا الجن هبونا يا بيجت نابرفين قصدي ده بس بيشنجاكو ام بيجن يا بيجت الشر اللي تجي داعش دمشق عندن اباش بونا جنين جهان يجيبو بو ميناكك قالك دبرين جهان تجي جن هاتن تبلي بون قالك وانا جي شهيد كتن البدر كده نابرفين يا بيجت شهيد كتن بريان كارن بيجن كي يعني تبلبني جن خبطة ملش كريدا سازيبونا ويت بشي وازي يبهجدا أول بيشي قالك بيش كتنين مزن ريفكرن صال بصال في كني هر قل بيج خس بحمي جنين دباكرو رجلاتي سوري جي خديت كرتن بحمي بيكاتين خل اگر بيجن بيشنتيها جنا كردولة جنين عرب جنين سوريان جي خديت كرتن جبر بودي تنقو او يكيني راستي هيفيا كي وكي ما جنين ريفا بريا خسر ما تشاو او يكيني دي تشخور هيفيا كي بو خلاص كرنا جن زورو زحمتي جتون دي هل بتي أفجي هفدو تمام بك اگر يكيني فراس ناجن دمل لجگری دقاده لجگری چی بویه جنین دناواره و برای خسرده جنین دناوا قادن جواکی ده و اف جنین هبدو تمام بکن گرک اف جنین گو دری و برای خسرده جنین دقاده جواکی ده جنین گو در روجاوای کردستانی پیشنگتی دکن گرکی یک ریزی و بریاری به هفر بدن گو هر و هر خال پیش بخن و هر دستکفتی خوب بارزن و هلبته اساسی گو وان دستکفتی بارز اف جنین وبالطيبات جنين يكينيان فرسنا جن حمية جنين قد قادة تنجي قفا قادة لشكري دي جنين جي خاقر وان جنين قد قادن جواكي دي قادن سياسي دي قادن أبوري دي هز جي قرتن مورال جي قرتن شخور ميناك قرتن أف جنايا وهيدي وان جنا خلدورا هف بيشاندن ببيشنتيا جنا كرد يكينيان خواه باكرن يكينيان فرسنا جن
راستي وكي جنين دنافا ريفا بريا خسرده قاب او يكيني افابو ما بخوا فين جيكرت ما بخوا مورال جيكرت ايدي ام درحتيا كده ما تقول وحتى نهاجي ام فيتا كازكن و دسكفتين ما وهر بين باراستن واي بباريزيجي او يكيني من وشورشا روج افا بيشانكتيا جن هر وي بباراستن واي بباريزيجي ديسا يكينيا باراست ناجنه جبرجو يكينيا جو سر اساس فلسفه كي سر اساس ايديولوجيا كي سر اساس خبري خستن كرن وبيش خستنا وباراستنا ما في جن خو افاكري ام دوي باوريدن وي او هزايا وكاربه هر بشورش باريزه وهر ما في جن بباريزه دسكفتين شرو جن بباريزه وكي جنكي كرت طيبت دكساياتا حمو جنين جهانه ده چاری نیسانه سالوگرا یا پجی وکی روزبونه کی نوج بو حمو جنین جهان مرو دکاره بنا بکه هلبت روزین پر بدیروکی نجی و پر گاون دیروکی جهاتن آویدن دهندری با سالین در باس بویده ام جی وکی جنه کی کرد دسپیکا شورشی ده دسپیکا ام بیجن آواکرنا یا پجی ده پیوستی اما به تبلیبونه کی وها هبو اجبر کو هرتم گوتن جن نکارت اشتکی بکه جن بیچاره یا جن بی اراده لی بله بپینگا و آواکرنا یا پجیده هر وها اف دنیا عالم بو شاهده کو برخدانیا یا پجیا کو دروجاوای کردستان ده هاتی پیشخستن بپیشنگتیا جنا کرد مروف دکاره بنا بکه وکی پیلین یکمین گو جنا کرد دجه خود نواوی پینگاوی ده گرتن حتی نی ام بیجن گها روزی می ایروجی پر گاون دیروکی و بواتا هاتن آویتن هلبت ما پر شهیدین پر بردلین پر گرانجیدان ایرو ام بکدو اما کاوا شهیدین خوال ویدی آمادنه هر چقاسی ام بینن سر زمانجی افترینا که هلبت وکی جنکی کرد وکی شروانکی فرماندارکی یپجی ام انجاق بکاربن دجیانا خوده دناوا کارو خباتین خوده تکوشینا خویا روزانه ده ام بکاربن جوا هزین کو دخوازه جاردن اراده اجنه تونه بکه ام ببن برسف هلبت اف آوابونا یا پجی جبو حمود جنین جهانه هر چقاسی به پیشنگتی آجنا کرد دروجاوای کردستان ده پیش کت لیبله بدمیره ام بیجن حمو جنین کو ده روجاوای کردستان ده هر وها دروی روجاوای کردستان ده لأوروپا هاتن تبلیوی پینگاوی بون ایرو اف شورش ام بیجن وکی جنکی کرد من نگوت از تنی هریما خواب پاريزيان جي اجبونا جنا کرد تنی تکوشین دکم تکوشینا من جبو حمو جنین جهاني بو. طبعا من خلال تأسيس وحدة حماية المرأة انضمت المرأة العربية إلى هذه الوحدات لتكون جزء من وحدات حماية المرأة. طبعا هذه الوحدات تتكون من جميع المكونات عرب تركمان سريان مسيح أكراد، طبعا من جميع المكونات تضم هذه الوحدات ومن ضمنها المرأة العربية التي انضمت وتفاعلت مع النساء اللواتي حملن السلاح للدفاع عن الأراضي والعرض من أي متداخلات أو مداخلات خارجية أو حتى إن كانت داخلية. طبعا اليوم نرى أن المرأة العربية حققت نجاحا باهرا ضمن وحدة حماية المرأة وضمن المناطق الشمال السوري، فهي الآن ريادية صاحبة قرار في ضمن القوات العسكرية أو حتى ضمن المؤسسات المدنية الاجتماعية الاقتصادية. طبعا المرأة العربية أيضا ليس فقط نجحت أو حققت النجاح في مسيرتها النضالية أو في مسيرة العمل، فهي حققت نجاح أيضا في تطوير فكرها. فاليوم نرى أن النساء حتى اللواتي لا يعملن ضمن القوات العسكرية أو حتى ضمن الإدارات المدنية نراهم اليوم قادرات على الحوار، قادرات على التعبير بالرأي، قادرات على أن يكن في المواقف التي تحتاج أن تكون المرأة تعطي دورها وشخصيتها بالشكل المناسب في جميع المواقف أو في جميع المجالات. بر قادن تركمان أورارخ بر يبجا أورارخ بر سواشتي يبجا أورارخ أن فضلا جوجي كرد قادنان aldıq. En fazla gücü Kürt kadından aldık.
Zaten izliyorduk kanal televizyonda Kobani Savaşı'nda, Halep'in Savaşı'nda Şeyh Maksud. Kadığımda çok nasıl yani bir şey bilmiyorduk. Hele Türkmen olarak, Türkmen kadına olarak adet, takarit, bu çıkmayın, girmeyin, konuşmayın falan. Ama gördüğümüzde Kürt kadını nasıl savaşı, nasıl konuşuyor, nasıl cesareti var, nasıl gücü var. Ben de bir Türkmen kadını olarak yani ben dedim ben de yapabilirim. Ben de bu gücü kullanabilirim. Kadınımda zaten çok fayda gördüm. Çok cesaret aldım Kürt kadından, Arap kadından, Ermeni, Süryani hepsi olarak. Bir güç bana olarak, birlikte yaşam, eğitim birlikte. Güçlü şeyim oldu, içerideki iradem, sesim, cesaret, ne varsa mesela önce biz evdedik olmaz, mesela ayıptır, haramdır, kadın böyle olmaması gerek, kadın çıkmaması gerek, kadın susmalı. Şimdiye kadar, belki bazen kadınlar yine seslerini çıkaramıyorlar. Ne korku var, baskın var. Ama yok bir savaşçı, bir yapıcı olarak kadınlığımızda her şeyi öğrendik. Yani eğitim, arkadaşlardan girme, çıkma. Hele eğitim çok önemli bizim için. Yani önce biz bir şey bilmekti. Sadece okulda okuyorduk, geldik de eve. Ben sadece bu, evin işi falan. Ama bundan iş bitmiyor. Yani şimdi ben bir Türkmen kadını olarak en fazla gücü Kürt kadından aldım. Yani ayağıma durmam, savaşmam, konuşmam milletin içinde. Hele gücü de ailemden aldım. Babam da annem de hepsi destek oldu bana. Bu da çok önemli. Rojavayê Kurdistanê de pêwîstî hebû ku hêzek jin were avakirin. Yek jî ji bo parastina a gel û parastina a taybet ji bo parastina jinê pêwîstî hebû ku were avakirin. Yani ji bo ku jin ji bin koletiyê derkeve. Yani jin rastî pir hatiye kolekirin, pir işkence ser wê tê meşandin. Ji ber wê yani dema ku ev hêzê jinê hat avakirin. Yani rastî jî pir jin yani wek pêşketinekê ji war çêbû. Jin dikarin mînak rabin ser piya, dikarin xwe bidin isbatkirin ku hêzê wa heye. Yani ne tenê ji milê zêîfbûniyê tenê li jinê meyze bikin. Ji ber wê jî yani pêwîstî em ê jî wek hêzên ermen, jinên ermen were avakirin. Yani rastî jî çawa bêjim wek jinên ermen yani em tevlî rifên leşgerî bûn ji bo parastina xwe, parastina millet, parastina gel, taybet parastina gelê ermen. Ji ber ku dema hêzê ermen hebe, rastî jî kompujiya ku destpêkê li me hat kirin dîsa aynî wê dubare nebe. Ya diyemîn jî ji bo jin her dem ne dibin koletiyê de, ji bin koletiyê derkeve. Yani dema ku hêzê jinê çê dibe, rastî jî wek piştgirîkî hebe. Meng hayganayek lalov bidî başbanênk ays hoğêre vor tsaxa spanotyone yê çigirginivî. My name is Helene Kharashokh and I came to Rojava 5 months ago because, well, I've been planning to come for a long time actually, and I came because, you know, I'm a revolutionary and I've been reading about revolutions for years, and, you know, I love reading about this history and hearing about things happen in the past and how brave people were and how optimistic. And then when I started to learn about the Rojava Revolution, it was just amazing, like a real revolution really happening now when, you know, so many people said that this could never happen anymore. And I just wanted to participate. Well, I wanted to help to start with when I came, and I thought I don't really have any skills, but I can fight. But then once I came here, I realised that actually, for me anyway, the most important thing that I could do would be to learn, because there's so many brave and dedicated and amazing people here.